مال تمنم برا و بیست روی لم خیمه جیام لکیس روی بند کراوی کمپ دور خراوی شرم لبیرم چوه رنگی آلام بیایشتم بخالی پنچ بونی مروف ولاتی من همو دنیا لسنوری چندین ولات من تیپاریم لبو دست گیشتم با آزادی و نانیان فروش به نرخ خیلی من بمن ای به نفرت بن ولات سرمایه دارکان به ناوی شورش کوه دکن توابی جمشکان نتوا پرستی دوائنی پنای لبو مروی گمشه شری ناخویی باشترین بیانو لبو مروی کن رو من دارکانی ایمش رو ولاتانی اوان بون به خدمت کاری به حق ولات و کلتور و سروشتی ایمس رایه و بون من برایه و نتوایی منیش که میشوی لبیر چوه دورله و حزه و میشو بو بمزه Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenecen y defendiéndola con su vida. Termimin dalla jir gil derbinin termimin dalla jir av derbinin termishin la jir piyav derbinin termi piyav la jir bom derbinin paraniye le bu habunina balan bom bigiran beha derril şar seroki volata kan xeriki çin şari bazagani Amerika و çin çendeye şari sardi rast و çep yahu şari gerimle Kahire و Afrin felsefe bu man renesansi raşaye ve cengi cihani yek cengi cihani du کیدم بینیلیره امانه بو که دالیم چند کس گویلیمه منی شیوای که زورم به جیان بو بارم تا چاهم کرده و بی جیان بوم ام کمپه وکو اردوگای مزگه دم کشه ده زارم همو کل بدنگه پیمایه گیشتون به کوه تای جیان بله پیمایه گیشتون به کوه تای جیانه Ya ha sonado la hora postrera del colonialismo y millones de habitantes de África, Asia y América Latina se levantan al encuentro de una nueva vida e imponen su irrestricto derecho a la autodeterminación. El imperialismo quiere convertir esta reunión en un vano torneo oratorio en vez de resolver los graves problemas del mundo. Uno de los temas fundamentales de esta conferencia es el del desarme general y completo. Expresamos nuestro acuerdo con el desarme general y completo.